Stel jou voor jy begin 'n projek sonder 'n finansiële padkaart. Begrotingsbeheer is jou kompas wat jou na sukses lei. Daarsonder kan projekte in chaos ontaard, wat lei tot gemiste sperdatums en oorbesteding. Begrotingsbeheer behels die vaststelling van finansiële limiete vir elke projekfase. Tegnieke sluit in variansie-analise en kostevoorspelling. Gereelde monitering van uitgawes voorkom onverwagte kosteoorskrydings. Hertoewysing van hulpbronne mag dalk nodig wees om veranderinge aan te spreek. Voorspelling voorspel toekomstige bestedingsbehoeftes gebaseer op huidige tendense. Begrotingsaanpassings verseker finansiële stabiliteit dwars deur die projek. Ten slotte, effektiewe begrotingsbeheerbenadering stel projekbestuurders in staat om finansiële balans te handhaaf, wat noodsaaklik is vir suksesvolle projekvoltooiing binne begroting. Dankie dat u by ons aangesluit het.